Songkan paraning wanarawan bumi jilui ikan aksara songyangan To you that I mean, bro. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay, you want to listen to my heart. Oh, my heart. Jak mau niki jak soleh niki. Soleh. Kau di Bali. Jak di itu. Nah, kalau suasana gini mending barat kan. Dan cocok terdiang niki sana niki. Itu lagu Bali napi ya. Biasa. Kerang pas niki suasana niki. Lagu Bali lunas iki kan. Kengken lagu Bali, reka gumi pariwisata. Lagu Bali kau nih kan. Lagu Bali sing nekang bibes. Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Minimal raga megendeng mana ada Torres teka masa ke bang? Ya ibu ngan sana. Aduh. Minimal lagu. Minimal lagu Welcome to my paradise. Paradise teka. Ini lagu Bali. Aduh. mesti bisa Bali, bengkak mesti bisa Bali, sekali-sekali bahasa Inggris, biar maco hidup di Bali, dan Bali. Man, black kopi no sugar nah. Enggak alang dek. Apa ada tugas bahasa Bali? Bali ada di Google Sengado. Apa tugas dek tuh gue ada yang apa tuh? Berat Pak sing bisa nih dek. Jak do bengai tugas dek, bengai tugas. Tuh, Bo. Oren muroen panak sesai ronya. Batakone PR sing batas keno bane nyawa apa? Punya gen-gene selit sanyo. Nè li, kopen beli ya. Punya gen-gen beli ya. Takon ken panak sing keno ban beli nyawa apa? Tuh sebang kopinya kenyir nang bedek ran bano. Sada adet dengan kopi. Halo, deh, singala timpal bisa bahasa Bali deh. Apa panah aman tugas yang kena benar apa deh. Oh gitu, nana jemput beli mainan yang ngalang deh. Anak bengeleng ya non kurang ngumig-mig bungutnya. Nah jemput beli nah. Nana yang ngal deh. Swastiastu, Sami. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rahaja nggih. Ya, kada yang diaksira. Ngudang mah ini. Aduh, ampuro. Jaglak tuh yang niki ya. Ki wonten taken gede niki para nikang Riki mutaken tentang bahasa Bali di tiang panak boleh tugas jak tan keno ben di tiang ampuro. Iya. Nggih. Ampuro. Ngudang belajar bahasa Bali itu katrok. Sing nekang apa belajar bahasa Bali. Aduh, kone semang-semang
engken pun Apa apa kan nek panggil dewek niki nggih ring petuaan. Ya, di. Nggih niki sampun nggih kakale. Sakit hati dia tuh. Oke, dan nggih. Ya. Ngiring. Oke. Baos Dan kan nggih. punika. Ngiring wenta yo pinunas ngiring sesidanyane cawis teng ya. Oke. Nggih. Tengen nggih sareng sami. Ampuro dumun di tiang ampuro sarang sami ben kewendan di tiang mungkin dia jadi tunas dia ring biru sarang sami sian di tiang tunjuk dan Inggih, siksema Gus, sampun rawuh ring kuwentan tepang kali mangkin. Ring kuwentanan titiang riki ring paigoman penyuluh basa Bali. Tepang kali mangkin titiang di kebenang niki pas mau paigo mepunuh niki nyak niki sareng semeton-semeton titiang ring kecamatan. Niki ring pedunung naipun wayang niki kinten. Nah huntang pemargi Gus rawuh riki sekali sane ke wedar ringipun niki wayan nah kene ngindek basa Bali. Nah mangkin ledayang titiang mangkin nah pinake pemucuk riki ring kecamatan Biang Semal pinake koordinator riki ring kecamatan ngeter pemargin titiang kesarengin pelekutus riki ring Biang Semal pinake penyuluh basa Bali sane kawewah untuk Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Provinsi Bali sane kemanggeh untuk Bapak Gubernur Bali ring pemutus dawang warse duang tali pelekutus dan sampun lintang gitu. Nanggian pemargi titiang kesarang penyuluh puniki medue minokadi program-program kerja gitu. Nah silih sidungil nyane nike sampun ngetereng minokadi para alit-alit teh para yowanone mangdene sida ipun ngeh presida eling ring budaya Bali pemekas nih inik mebebasan kan gitu. Inik aksara, inik kesusastran, pinake warisan leluhur sane sampun sanang patut iraga ajagang. Pemekas riki ring jagat Bali. Niko untang minokadi titiang medue wasano medue gino riki pinaka penyuluh basa Bali pemekas ring kecamatan Biang Semal kali punika Bapak wah titiang ringgus niki nyen pangten ulah-ulah nyen benyangan asa-asa basa Bali niku tan penting gitu dahat penting napi mawinen kenten mapan basa Bali niku pinaka akah budaya Bali, basa ibu niki nyineyang jati diri angowang keramo Bali kadi punika. Nika sukseman nyane iraga sanda sidang ngingile ngajak ngwerdiang. Minakadi bahasa Bali nyane. Punika taler ring kabawasan aksara tegeten. Punika taler kesusastran sane sampun manggeh ring kawentanan nyane. Ring kewenten suang-suang kramo sane ngamong sane merupa lontar jadi punika wenten taler sane merupa sesuratan sane kebuat untuk asara Bali ring buku ring lontar taler sane merupa prasasti sane tami duena lingsir niko sandang patut mangkin iraga mangdone sida mupo piro mangkin kadi punika dan patut kenten semeton nah sanes siosan punapi yang kadi punika titiang apa wawa benten sane nguwahang mangkin punapi ndek pemargi niraga riki pinake penyuluh nah sekadi dane beli jero mangkin wawahang lurus pemargi nyane ngelantur inggih suksema niki titiang mawawah malih ndek pemargi nih sekadi puniki wenten tiosan ring membina alit-alit ring bidang bahasa aksara lan sastra Bali punika dalah ring penyuluh bahasa Bali ne puniki wenten minakadi program inggihan punika makarya utawi membina sekesanti dharma gita dika sami alit-alit yowana sani mau pikayunan jagi melajah utsaw dharma gita ne punika mangda presida ketuntun oleh dane penyuluh sinarang sami tiosan ring sapunika dalar wenten ring penyuluh bahasa Bali ngemargiang minakadi konservasi lontar. Nah niki sane membuat pisan tiosan ring membina alit-alit teh. Ritat kalau nyurat aksara Bali wenten nika sane mewasta konservasi lontar kenten. Nah konservasi lontar nika tetujuannya
saneka pertama nika wantah ngelestarian warisan utawi tetamian leluhur duene minesane marupa lontar kendan. Nah, tiosan ring konservasi lontar punika wenten taler digitalisasi lontar tujuannya taler patah melestarikan warisannya leluhur duene. Mangna nenten sekadi mangkene lontar nika ketengetan sake wonten telah amah nget-nget kendan nika kawan pisan pemargi kendan akeh kramonyane tenget tekin lontar sake wonten kantos telah amah nget-nget kendan. Nah mungkin ngiring sarang-sarang napi tetamian leluhur duene ngiring sarang-sarang melalui penyuluh puniki ngupo pires mangna nenten sayan rerat tapi malih sekadi wau uning ayang budaya Bali nika pinaka akah aksara Bali nika akah saking budaya Bali kendan. Pangtan ngantos ical dados raga mulaja bahasa Inggris sake wonten ampun engsap membahasa Bali kendan. Mangna nenten gagah-gagah raga bahasa Inggris sake waleng engsap raga tekin bahasa Bali. La ati kendan. Nggih. Dan tiosan munawi wenten sadegi nyangkepen durus. Bayang. Yakti aten kade sepunika duaning napi yen sampun iraga napi wastane mawaste werde utawi tuwa meduwe rares piana rike sampun basa Bali niki dahat meguna pisan dan gentan tapi malih wenten tugas-tugas ring sekolah pangton ke baos benyang bungkur puniki bahasa Bali ke baos katrok melajah bahasa Bali ngudiang irago uli Bali ben melajah bahasa Bali kan katrok baos sama gadi punika nike nenten sanang patut pemargi ini kadi sapunika duaning sekadi wau niki uju-uju ngeraosang bahasa Bali nih kocak ngudiang melajah bahasa Bali katrok jelek tuh melajah bahasa Bali lungan ane bahasa kekinian bahasa modern pangnyak modern nih raga dados jatme pangtan kentan baos nih kan kade sapunika belidan kentan Nggih patut nak sami becik niki keten ane kekinian sandang patut pelajahin ane sampun lintang mina kadi tetamian inggan lelur ane sampun mina kadi pinake bantang iraga ngiasang kertiang mina kadi iraga pinake wang tunggal jatme Bali. Ten kenten ya pemargi ngane mapan yen sing adone tuwa sing adoi piana patuh cara membasa ibu iraga mau bahasa Bali dasar bahasa Bali nika nak nika nerah ken jatmo wang duro desa duro negara angeunipun mapan megegelaran budi samo ikang papo tadi punika pemargi Nggih. Nggih, dados nyane napi sane wau pengrauh beli kekalih dan sampun nemu gelang niki nggih. Nemu gelang sampun ngadunas titiang. Nah niki sampun sane sidang titiang tugas utawi kewajiban penyuluh bahasa Bali ring wewidangan kecamatan, desa dan sane tiosan. Lurus makin pungkuran, lurus genah metaken niki, lurus genah nunas-nunas napi indik sastra suci minap terjemahan sane tiosan mangdo nenten sekedai wau. Tenget dados wonten mangnoten dados amah ngenget teng nggih andika nggih beli sareng kekalih ampura mina biwau wonten kegonyak kidik ring petuaan ampura ping banget nah titiang rauh niki nganganin sareng sami nunas gang sinampura mina pemari ne wau nggih terus beli saya go nggih ampun masuk ring kena dia nah wak sambung lintang yang sampura makin dia sarang penyuluh sarang sami dia ngeluruh pamit suk semua kungkur malih dia tangkil nggih suk semua sampun rawuh nggih letang Suk semua niki tiang jagi budal niki tiang kal makarya dulu niki. aduh leh Om Swastiastu titiang ngaganin camat Abian Semal ngaturang suksema ping banget ring koordinator penyuluh bahasa Bali Kecamatan Abian Semal sareng anggo sanetiosan riantukan kawintenan penyuluh bahasa Bali dahat mau damo pisan sajeroning ngelestariang bahasa Bali ring generasi muda yowano duene ring wewidangan Abian Semal dunas titiang kepungkuran mangde sayan incap ring parindikan program sareng kegiatan-kegiatan sane dirancang.
Tunas titiang mangda sahaso koordinasi sareng titiang camat Abian Semal sareng Perbekel Bendesa MDA taler sareng PHDI. Dumugi labda karya napi kegiatan program sane disusun ngemulihang manut sekadi sane keabtiang. Titiang taler mapi tegas malih ring anganing koordinator penyuluh bahasa Bali lan anggo sinamian mangda ri sepetekan sane jaga roh puniki sahasa nincapang koordinasi saduajeng ring para yewano anggo PHDI Listibia lan anggo-anggo sane mepekilitan ring sewewidangan ngelestariang adat lan seni budaya Bali khususnya ring Kecamatan Abian Semal. Dumandene sahasa program niko mangda terpadu. Titiang yakin pisan program punika jagi memargi becik yening sampun wenten keterpaduan berbagai pihak unsur pemerintah, desa adat, yewano lan para istri sinamian sane mepekilitan ring unteng budaya lan seni ring wewidangan Kecamatan Abian Semal. Ngiring sareng-sareng ngelestariang basa lan budaya Bali sekadi sane sampun diprogramkan Bapak Gubernur Bali ngelestariang adat seni lan budaya Bali kepungkuran saantukan ring Bali wastanyane program pelestarian budaya daerah pariwisata berbasiskan budaya lan seni. Anggih anika atur titiang uputan titiang antu paramo santi. Om santi 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 om.